najiuliza, wewe Mungu umeona nini kwenye maisha yangu? Najiuliza, umeona nini Baba kuniokoa hata kwenye maeneo kama haya? Mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tukatoka salama kwenye ajali hii? Ajali iliyofanyika na Mbarara, naona huo ndio ulikuwa mwisho wa maisha yangu. Najiuliza, uliona nini kwenye maisha yangu kuniacha hii? Uliona nini kwenye maisha yangu hata ukaniokoa kwenye maeneo kama hayo? Uliona nini? Uliona nini yawe? Uliona nini? Umelinda mifupa yetu hajavunjika yoyote, licha ya kutulinda mpaka hatujafa. Uliona nini Yesu? Uliona nini Baba? Uliona nini kwangu Baba? Uliona nini yawe? Umeniepushia aibu. Kabla ya ajali hiyo niliandika kitabu cha uzima wa milele ukiwa duniani, yani hukumu wa kufa kwa ajali yoyote ama ugonjwa wote ama hatari yoyote. Ni kweli nimechukua shuhuda mbalimbali ulizowaokoa na kuwatendea watu mbalimbali niliowahubiri, lakini lililofanyika kwangu Bwana ni zaidi ya imani niliyokuwa nayo kwako Yesu. Lililofanyika kwenye maisha yangu ni zaidi Baba ya wema niliyokuwa nao kwako. Najua liko jambo unalotegemea kuwa naweza kulifanya. Uliona nini uliona nini kuniokoa na mauti kuu namna ile? Uliona nini? Uliona nini kuzuia kifo kwenye maisha yangu? Uliona nini Yesu? Uliona nini? Uliona nini? Mbona sistahili? Sina haki hiyo, sina wema huo Baba, sina imani hiyo. Uliona nini Yesu? Uliona nini Yesu? Uliona nini? Uliona nini? Oh, 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 oh. Najiuliza swali hilo hilo analojiuliza mtumishi wa Mungu, kwamba uliona nini kwetu sisi mpaka ukatufanyia haya? Tulisema afadhali ya mtumwa wako aliyefanya mambo mengi yaliyookoa maisha yetu, lakini kwetu umeona nini? Sisi kama wafuasi ni lugha tunayojiuliza. Umeona nini kwenye maisha yetu mpaka ukatuokoa kwenye ajali kuu namna hii? Umeona nini kwenye maisha yetu mpaka ukatuokoa kwenye ajali kuu? Umeona nini? Umeona nini kwetu? Umeona nini? Umeona nini? Umeona nini?
umetegemea nini Baba? Umetegemea nini? Umeona nini? Umeona nini? Umeona nini Baba? Umeona nini? Umeona umetazama nini? Umetegemea nini kwetu Baba?